mwaka gw'2016 nalwara tinkumanya ekyabire kindwarize simanye ekyali kikuta obulamu bwange embeera yange yabambi embeera yange nefuuka mbi nnyo amagara gange gaga gatakorera omu bafumu obulamu bwange nali sigendanga mbasamize nabire ndi aho bangiranguza tukurangira omufumu akuza ndi awo kukiza ne bandagira omusamize agenda okuwonya naruga aha naza omu mwanya ogu bakweta kalisizo nemba wano nengenda gye bayita ekalisizo nakire kalisizo ne baheeta mateete bwenatuuka ekalisizo bayitayo mateete hariyo omufumu ne bamweta jjajja sande eri omusamize bamuyita jjajja sande kunakireyo bwenatuukayo yangambire byangambire yangira towakurogire abo yangamba nangamba yakuloga konka tarakurogire ngu ine kiwamukozire konka yakuloga nitima tiwaliwo kyewamukolera naye yakwatibwa ettima ati konka ninza kukiza naye ngenda kuwonya akanshaba siringi 10 lwonka yansaba nusu 10 zokka kwehandikisa omu kitabo okwewandiisa mu kitabo nagira ntaha naha raisi ninza kukira engama wano wabbeeyi ntono nnyo ngenda kuwona kuyaherize bwe yamala yagira tebyahane bya layini ebyawano okuba layini abakubanza nibo bine kubanza omusabo abasoose balina okusooka okuyingira mu ssabo iwe noza kwija bwanyuma kugenda kujja oluvannyuma tukatahamu omu kigurupu twaye tuyingiramu mu gurupu obwire kubakire gurupu yokubanza kuyarugireyo ekiseera bwe kyatuuka gurupu yasooka nevaawo nanye nazayo era nange nenyingirayo kunakira omunda bwe natuuka munda bakinga olwigi ne baggalawo olugi abishemo kokuranzya higuru noreba akahenjere k'omusumaari otuna waggulu olabawo akafumu kaawo konka kokwika muri yo munda bakinga naye bw'otuuka mu nyumba eri bwe bamala kuggalawo tokubasa kureba mugenzi waawe tosobola kutunuulira munno n'okugenda n'okwatakwata era ng'okwatakwata eno n'eno otakabasa kurubata mugenzi olimu waawe okulinnya munno abishemo esasiimwe abooluganda yebasibwe mukama nakira omunda bwe natuuka munda omwo yakwata ensaasi zeeye n'akwata ensaasi yaguma nazicunda abeera ng'azitunda bw'ati twaye turi aho amahembe gatahamu amayembe ne gayingiramu mahembe kugizire amayembe bwe gajja gatandika kugamba ne gatandika okwogera hina kanye bamukacenyima waliwo akaneerabiddemu emabega akabagura ecupa za biya ali agula amacupa ga bbiya na neya soda eya soda fanta soda gye bayita fanta aleta biya ziteeka omunda aleeta bbiya n'agisa munda atugira ngu ezi nezabajjajja eno ya jjajja aza zitafundwire ate nga tezibasaanukudde soda ya fanta soda wa fanta atugira ngu ogu ni jjajja safiina n'omusiraamu ono jjajja safiina musiraamu wabire ohika omunda amahembe nigo gabire gakucwera oyingira sente munda amayembe ge gaali gakusalira ssente kandi okotabasa kwanga wayanga tosobola nigakuteera gaana bw'ogaana gakukuba gabire gakushariro garuka heeru gaali gakusalira ssente ng'ofuluma ebweru okwenda n'obutenda oyine kuziheereza yagalagaana olina oziwa oyine kuteera esimu mbanyabuzaare olina okukubira essimu abooluganda oba obabiiha oba olina obalimba obabiye konka bakuhe sente obalimbe naye bakuwe ssente okohurira ekintu kyaguruka kyakuza aha owulira mugongo ekibuusa nekituula wano ku mugongo kikurugaho ohurira kyateera olwigi ng'obwe kyashohoza ebikurumu olugi nekifuluma ngu kyashohoza ebikurumu kifulumiza ebadde bitudde mu bulamu bwo eddakiika ezo kigaruka eddakiika ezo nekikomawo nate kandi kumanya ngu amahembe galiyo amayembe gye gali gakaga kugambira ngu zuumara gali gamavunama ozuumara henyina hakusaasa awakuluma awo okyezaga kugira ngu orambikiriza gamaliza ne gamalama gaza omu bigere rwagati agenda mu bigere byo konka masekati bishemu omuri byona tindabasize kukira byonna saawona kunaherize bwe namala nabagira nti esande yo neyina amaraha wiiki namba gye maze wano ninyenda kutaaha njagala kuddayo bangira waka ngu tokubasa kutaaha togenda kugenda waka oyine kushashura special olina okusasula special amahembe gize gakuzanzabire waawe amayembe gakujanjabira ewe waka nakwata sente nenkwata ssente babire bakushaba emitwalo 5 hariya baali bakusaba emitwalo 5 wali special ekebe y'emitwalo 10 special yabeera mitwalo 10 abishemu esasiimwe abooluganda mukama yebasibwe kunaherize bwe namala n'alwala sente zaahwaho twala sente ne ziggwawo emirimo yarema emirimu ne gigaana n'agisigamu abakozi ensigamu abakozi nabire ndi awo bangira ngu kawaruha bagamba ng'okooye leka tukwetera otukumanya leka tusobole okuyita gwe tumanyi naruga bunyaruguru aviira ebunyaruguru okwe nayo namureeta oyo naye neemuleeta ekyomugisha murungi ekyomukisa omulungi nkaba ntakola kintu omwami wange atakumanya naye sikola kintu mwami wange nga takimanyi owa bunyaruguru kuyizire oyo ow'ebunyaruguru bwe yajja yangira ati taahamu omu nju omu angamba yingira mu nyumba atakizira kangira ati ronda ebinusu by'enkumiina tanaja kwata enusu ez'enkumi nnya bya 5 5 bye 5
5 obiraza mu nju yawe nkyakare obisibe mu mbisangeho nyumba yo era mbisangeho enkya. yabiresera ati bitansi y'omukyeka Nagamba obusitamire biteeke wansi w'omukeeka obituulire. yatandika kunkebera Atandika okunkebera. twatulumu mu nju omwe Twali mu nyumba na muhara wange akananyetisha ne enkazi muwala wange ampita sengaawe. agira ati yetabaro Agamba mwami wo aisha sitamaru baju rwawe ajja atuule ku lwoyi lwo. ibanye yambye ati nyewe tindwire Mwami wange n'agamba nze siri mulwadde. ogwe niwe murwire mbe niwe Oye mwajanjaba mulwadde gwe muba mujanjaba. omufumu kuyahereze Kusamize bwe yamala yanjanjaba kuyanjanjabire nanzijanjaba bwe yanzijanjaba enshandago yazinshara nansandaga ensandago. kuza kugenda ati ndamanyire omuhanda ogu Bwe yakwasire yagenda okugenda saamanye kuba eryamutwala. n'okusiibura tarasiibwire N'okusiibula teyasiibula. yahikoko yanterera esimu Yatuuka ye nankubira essimu. yangira ati sindika sente zange Agamba sindika sente zange. ezo nazo Era nazisindika nazo nensindika. yagaruka yiza ndeetera omubazi Era nandeetera eddagala. yangira ngugusimba aha n'aha Simbe wano nawali. yona naagutayo Era yonna nembisaayo. ogukuyagenzire Oyo bwe yagenda omuntu omwe yiija omuntu omu najja. yangira tukonka koobona bwine Ng'obonyabonya ennyo. akaarumura mukazi wange Yali mulamu wange. yanterera esimu Nankubira essimu. ati ndi Kampala Ndi Kampala. konka hariyo paso owunkumanya Wali omusumba gwe mmanyi. we nabigarirayo ebyarugire Abizzaayo gye byava. omumazima garigo Mazima amatuufu. kantakakwatiraga muntu mubazi Nali sikwatiranga muntu ddagala eribi. nahurira obusaasi nangira nti leka ngende Nempulira obulumi ne ngamba leka ŋŋende. bamugaruriza ebyarugire Basobole okuba nga babizzaayo gye byava. abishemu enkahikire wanabbi w'ebishuba Abooluganda natuukira ewa nabbi w'obulimba. Natuukayo. obunagasini abizaayo konka arihanga Asayiga musaasire abo agasini bakafa abizaayo. Mukama amusaasire kubanga hanga yafa. musaasire byone Mukama byamusobireho amusaasire byonna byamusobako. tinkubasa kumushabira esharambi Sobola musaba esaalambi. abokuba nyewe tinkutwa rubanza Nze sisala musango. nahikire yange ati rokoze mu Kyokka kusiiba n'agamba genda mu kusiiba kwebiro 8 ennaku 8. oba kuza kumureeba Ogenda okumulaba. kansoling ekeberye emitwaro 10 Kansoling nga ya mitwalo 10. nahikire yankwata mu ngaro Namala nankwata mu ngalo. yagira ati kumiza amisho gawe Zibiriza eri amaaso go. abawitu batakumanya ekikugenda omu Abewaffe miisho nga tebanyi ekigenda mu maaso. akankwatamu kumara eddakiika nka 30 Kwatamu okumala eddakiika nga 3. yangira ati ninda ebirogo y'amaani Ndaba eddogo ery'amaanyi. ati konkireko siibe Naye ate ebiro 8 genda osabe ennaku 8. kubiraahweho garuke Bwe zinaggwawo gye. abishemu enkanswire omushaija w'omusiraamu Abooluganda nali nfumbiddwa mwami nga musiraamu. konka arihanga nkantuura Naye nimugambira ngamba Mukama nti yesu nkakunda omuntu tinda kunzira eddiini Yesu nayagala omuntu saayagala ddiini. ninsima arihanga ngu taranjemire nguza Nebaza- musaara Nebaza Katonda saagenda wali ku musaala. obwe nkamazire nawe hihe emyaka 10 Nali mmaze naye ebbanga ery'emyaka 10 ndi omukafiiri konka arikumanya yesu nga ndi mukafiiri ate ng'amanyi Yesu. omukafiiri atakuza mu kyaki konka ndikumanya Kafiiri atagenda mu arihanga kanisa naye ng'amanyi Katonda. omukafiiri atakuza mu kyaki konka atakukora Kafiiri bibiri nga okuroga tagenda mu kanisa naye nga taloga. kunagira owa pasita yiga Nagenda ewa musumba yiga nagaruka omuka nenzirayo waka. bampeereza ka chain komumaraka kariho Bampeereza ekishami kye akajegeera k'okuteeka wano mu bulago. yangira tisibe ebiro 8 kubiraahweho Siiba ennaku 8 bwe zinaggwa. ekyoraroote So n'aloota. otakigambira baro Tokigamba mwami wo. otakigambira munywani waawe Tokigamba mukwano gwo. nobwakuba ali omuntu weena Nabeera omuntu omulala yenna. ogarukaho omukansoringo Okomawo no mu kingambire kansoling okingambire. abishemu okugarukayo oyine kushashura endizo emitwalo Abooluganda 10 okuddayo olina okusasula 10 endala. naronda sente zabura Nenoonya sente nezibula. nateerera buraza wange Nenkubira brother wange. mukama amuheereza omugisha Mukama amwenye omukisa. nimukunda munonga Mwagala nnyo. kuyazimpiire Yampa sente ezo. nakwata omuhanda n'agenda Nenkwata ekkubo n'engenda. nahikireyo Natuukayo. yangira ate omurogo n'amureeba N'agamba omulogo maze omulaba. ati garukayo siba bindi 12 Ddayo ogaruke osabe ennaku z'omwezi 12 era okomewo. ati nkugambira omuzigu waawe Nja kugamba omulabewo. n'agarukayo n'abisiiba Nenzirayo nensiiba ennaku abishemu 12. engalo ziriye ziyankwasiremu Engalo ziri ziyankwata. tinkumanya ekiyantiiremu Simanyi kyeyanteekamu. kunaabira empika omuka Nali ntuuka ewaka. obwo sente zahwerire omubafumu enyuma Sente nga zigwedde eri mbasomeza emabega. nazo omu sideboard Ngenda mu sideboard ntakine sente nga siyalina sente. nihamu amasuwaani Nzigyamu amasowaani. nihamu food flaska Nzigyamu food flask. naronda abantu abali akyala biina akasente Nenoonya abantu abali ku kyalo balina ku kasente. babigura Ne babigula. naronda sente n'agarukayo Noonya sente nenzirayo. nakireyo Bwe natuukayo yangira ati nabirebe byawe garukayo rondeza empeta ogaruke ebyo mbirabye bulungi. Genda onoonye sente era okomewo.
yangira nguronda sente z'empeta noonya sente z'empeta oje okomewo nkuheereza empeta erikuza kumaraho ebizibu syenku byawe empeta egenda okugyaho ebizibu byo byonna wabirohika hariya watuukanga wali nk'okumukwija aha nga bwe tujja wano oyine kubanza wateera amajwi olina akatuuti okusooka okuvunama oli katuuti ogira oti yesu wayiga ali mu kifo kino yesu wayiga ali mu kifo kino nsaba onkolere kino na kino nsaba ng'onkolera eki nkagenda lulyo lwakana agenda lwa lunaku lwakuna n'araaraho lwakataano solo olwokutaano yagaba emiti era n'atuwa eddagala akagaba emiti y'endokwa n'atuwa emicungwa ensigo ey'okuba nga tosimba ati kuyagizira ati buli muntu weena buli muntu yenna koraba oyine ekyoyine ng'olina ky'olina oba niirogo oba ddogo twala omuti kora agusye omukiirogo twala omuti guno nigenda bwona agutuusa ewaka eddogo ati ligenda ningaba ogwa busha era gwabwereere nagira nti kandi nindeka ekyabusha ate nsobola okuleka ekyobwereere nashashura emitwaro 10 ndeka omuti sasudde emitwalo 10 ate omuti nguleke wano nkwata omuti ngutwara kwata omuti nengutwala Muka. nagutuusa ewaka atugira konka omuti ogwo omuti guno ni mubi era mubi nnyo omwana muto yaguhenda n'agwa omwana omuto bw'anaagumenya genda kwekuba omuntu weena wansi yaguhenda n'agwiraro omuntu bw'anaagumenya agenda kandi kulaluka abisha emwe gakaagali amazima abooluganda gaali mazima omuti n'agutwara ti nengutwala naronda akacebe n'agubyara noonya akakebe nensobola ogusimba nagira nti kasita abaana bunyine ni bakuru abaana benina kubanga bakulu mbagambira nti mutagukwataho agamba mulimu ogukwatako ati bwahika ekiro bunaatuuka ekiro oguma oyimuke kushaba beere ng'osuuka osabe oze aha muti ogwe ogende ku muti ogwo yesu wayiga ali mu muti guno gamba yesu wayiga ali mu muti guno nkusaba kino na kino mugambire ekyokwenda n'omusaba ekyoyagala yesu asiimwe yesu yeebazibwe kunakwasira omuti n'agusya omuka kwata omuti ogwo nagutuusa ewaka naronda esente z'empeta n'agarukayo noonya sente z'empeta nenzirayo kunakireyo bwe natuukayo agira ati mukwate empeta ezo kwata empeta zino buli muntu weena buli muntu yenna ojweko orukumu rwa rwagati oyambaze mu ngalo olw'amasekati bwahika ekiro bwe bunaatuuka ekiro ogiiheho olugyemu ogiteeka hansi ya piro ogise wansi wa piro ninza kwija nkutayayire jakujja nkukyalire nkugambira abazigu baawe gamba abalabe bo kwata empeta muliro nkwata empeta kunakira omuka kwata empeta bwe natuuka ewaka ngishereka hansi niyiteeka wansi oba akakufu ninkashereka ate nga olijegere wano mu bulago nga ndukweka omushaija namubiiha omwami nemulimba nti nimbangiire omuka nibantwara omu bapasita bangenze ewaka babantu tembasumba kubakira akaseese bwatooka ku makya nyowe ntakumanya ngu hine byakuramya ate nga simanyi waliwo byasinze kuyabira kugambira eri ng'agamba akugira ati mutatiina mu bitware temutya mu bitwale yesu akakwata itaka yesu yakwata envuvu yaritabura yahumuura omuntu nasobola owabiragira okusibula eyali miiso omuzibe w'amaaso ati nanye niko kworekwa kwange ruhango era nange kwe kuyampiire kwolesebwa katonda kwe yampa ati nkwata empeta nenkwata empeta eyo ngitwara omuka n'emiti nengitwala ewaka n'omuti ogwo konka mbagambira naye biishemwe mbagamba kyo n'abooluganda nka ntakihurira kintu kyona shana kuteekateeka kuza owayiga nali sikyawulira kintu kyonna mu bulamu bwange nga ndowooza okugenda ewayiga kyokka nkwata omuhanda nze w'omurokore nenkwata ekubo nengenda ow'omulokole mugira ntiiza bibuli nemugamba njagazika ku bayibuli obwire obumazire ntakushoma bibuli kiseera kyemaze nga soma bayibuli kandi onde bibuli ngishome kanoonye bayibuli ngisome akatagambira kushoma bibuli yali tagamba kusoma bayibuli akagambira kuramya empeta agamba olina okuba nga osinza empeta eyo ate okuraba omu maani agari omu mpeta egi okuyitira mu maanyi agali mu mpeta eno ninshaba onkorera eki n'eki nkyagala onkolere kino konka omwoyo wa mukama yangira ati ronda bibuli omwoyo wa mukama nangamba noonya bayibuli kunaronzire bibuli bwe nanoonya bayibuli nkagiha omukyala n'omurokore mbamweta ruusi gye omukyala mulokole bamuyita ruusi tuzakire saa mwenda z'ekiro natuuka saa mwenda ez'ekiro nimuka kushaba nenzuuka okusaba kunimukire kushaba nkani nshwa nkowaza enyima genda okusaba nengendako emabega awo ndikushaba omukahama ansaba mu kyama nambwenu nyowe timanya kushabira haiguru abo kuba kikaruga hansi simanyi kusabira waggulu eddoboozi nebivaayo kubanga nakitandika buto omushaija kuyarebere nakyerererwa omwami bwalaba nga nduddeyo yangira yigura orwigi naggulawo olugi yashanga mpanikire emikono nansanga nga nyimusa emikono kunahanikire emikono bwe nayimusa emikono waggulu yankwata yanteera nankwata ate nankuba omwanya gw'okushaba kuleeta kuruhani omunju ekyo wareeta kyandirese akabibuli kolaani noleeta bayibuli ati nkakwata enkoosi akabibuli akandebe yakatarase bayibuli nabe tegagenda kujja abishemwe nkateera amaju ahansi buganda tonsaasire nafukamira neŋŋamba nsonyiwa akabibuli otakoosya n'akatiiza kabayibuli tokookya nakeyazise nakwata bibuli yanje enkwata bayibuli yange yanteera wena nimuka nzimbire nankuba nensuuka nga nsimbye omubiri kubwansensire ekiniga kyankwata obusungu ne bunkwata ku makya
ndonda sente nteera brother wange nonya sente nenkubya brother wange njira kinamubiha mbeho kyemulimba sente azimpa sente n'azimpa garuka ntemba ate neninya motoka nzo wayiga enzira ye wayiga mubuuza embuuza empeta yiwampiire empeta gye wampadde nkwimuka kushaba nzuuka okusaba ebinkushabiraho kandi byongera kusisikara omusajja ate nga nanteera byongera okwononeka omwami nankuba abishe mwakangira abooluganda ati yangamba borugira omuka yawe banga ovudde waka ewo oike hihi n'ekkanisa osembere kumpi n'ekkanisa mbase kushabira nsobole okusabira kandi nanye kandi era mbihurra nange nali mbyewuliramu omuka hantamire era nga waka wantamye biito obwo buli kugarukayo nkandeeta emiti ate mwata okuddayo nga alina okukomawo ninyina omuli emiti byona nkampitiza emiti 19 ali mpeza emiti 19 onkanyanga kugibyara mu itaka nga n'ogisimba mu ttaka olutalo lwimukaho olutalo nessuka mpurra kyandenga mpulira nga kisusse nshanga omukazi nsanga omukyala bamweta mukyala kangwaje bamwita mukyala kangwaje angira ati ife hariya n'agamba wali wamanga hizireyo akasigazi k'akanyarwanda wajjewa akavubuka k'akanyarwanda konka kiine ruhanga mwatu kayina katonda niwe yambandiza omukujunwa eyansooka mulokole abokuba akakirira yiraro kubanga yawonerayo eddalo yankwata era nankwata namugya nti ayibanye kwari abamanye engamba akanteera buriya yankuba ku luli ashangire n'akabibuli saze nga nyina bayibuli kwari ahurire ngu naze omubarokore amanya nti ngenze mubalokole n'abanyisire genda kunzita iraka lyangira eddoboozi ne liŋŋamba kuko okufanka hati bw'ona ofanga kati takushwera ondijo omukazi tasobola kuwasa omukyala omulala nakwata omuhanda naraba omu kikuubo nempita ekkubo neyisaawo mu kikuubo narabira omu kikuubo kuno yahu Bwe nayita narabire mu hariho kikuubo. nyina enkuru nga waliwo kyajjaawe ashanga dadi ogu nibwe yabirayizire rugaaga sanga nga dadde ekiseera ekyo yali yatuuse rugaaga batakombekire nga n'ekkanisa tebanazimba kanisa obwempeta nkanguzire nyinja bishemwe ate empeta nali nguzi nyingi nkanyine ezanje nkanye ezika ziri 3 ezange zaali 3 n'abaana banje buli omu ayina eye abaana bange nga buli omu alina eyiye 2 za 5 biri ziwera 5 kuyahereza ajya ati mwize mwakire endijo y'okutaaha musego yote agamba kurugayo mukomewo muleete endala gende wali ku mitwetwe nayo nka banjiguzire zaba era mukaaga naye nali njiguze neziwera 6 kunashikire wa dadi nyine empeta zanje tuuke 2 wa daddi nga alina empeta 2 abishemwe abooluganda abatakukimanya abatakimanyi omushiija ogwo ayine ruhanga musajja ono alina katonda nyewe nimuha ekitiinisa nze muwe ekitiibwa naye anandabaho ebe nimuha ampita maaso ekitiinisa muwe ekitiibwa akabuuza omukyalo wiyabira ayine mukyala Steven yabuusa omukyala omu nangwa akata kamutahize yali nga tanakufumbirwa yajya toga omukazi empeta zayine nez'obugiite ono kalinde bazitali empeta z'obwaruhanga zaalina za bugatte nga ndabasi za bwakabaka bwa katonda konka kuwabira ogamba aliiga nkani nyenda ngwofe bwe wali oyogera kuyiga nga njagala nti nno ffe kuyakingambire eyakiŋŋamba ati nobasa kunyamba okampa empeta osobola okunyamba nompa empeta ezo namubuuza nemubuuza empeta zange nozinzuura empeta nkooha zange osobola okuzinyambula gwani niwazimpiire gwe wazimpa yambuuza ati kale ambuuza kale ekizibu ekyakuleeta niki ekizibu ekikuleese ki mbanza mpunama nagira ekiniga mulya nsirika nenkwatibwa obusungu mu yayiza nsi ati ati kale leka mushabire angamba leka amusabire konka ninsiima ruhanga neebaza katonda wamuhiire omutima gw'obucureezi ewa omutima ogw'obukakamu akankwata nankwata kajja ati emerera ekizibu ninkireba omu imire mugongo ekizibu nkiraba mugongo yankwata omu mugongo yanshabira nakwata mugongo nansabira yakwata ecupa y'amaizi nakwata ekipa y'amazzi yagishabira nagisabira nayeze kugishabira yamala ogisabira ati haza ninyenda oginshukire emiteegi yagala eyiwasiga omuka ogiire emiti eyo gyolese waka nte emiteegi ntakamugambire emiti gyesobodde ati okumuga nindeba emiti yiwaresire emiti gye waleeta ati wire okoshukeho giro tegina eshagama ya gamba Yesu nti guno musaayi gwa yesu oyiire eyo emiti natwara amaizi ntwala amazzi ago konka kunagashukireho nagayiira emiti amaizi ago mbwenu sitaani yimuka setaani n'asuka ate obwe nayebwamu kakyenyima nerabiddemu katono ibanye kunarugireyo omwami wange bwe navaayo oguyambuuza nambuuza oliya nyina enkuru yamuteerera yajjawo n'amukubira ate essimu wakugira ngu oze omu banyarwanda no ane yagambye ogende mu banarwanda nobaasa otakunshwaza kicweka lwaki onswaza wano ku kitundu ekinkuzaarwamu wenzaalibwa okaze omu barokore n'ogenda mu balokole atereka nje nkuteere Yesu wate waiza kajje kuya nkube yesu watte wajja akutaase akankwata yankurura nankwata yantowa nankalula ekisenge nantwala eri mu kisenge yakwata enkono ezo ezikumulisa nakwata gino emiggo ezimukozesa egirunda ente yanteera nankuba nagira nti Yesu omusaasire ngamba yesu musonyiwe ab'okuba ekyakukora takukimanya kubanga kyakola takimanyi tinkuza kukwehakana sigenda kwewakana ab'okuba niwe toratwehakiine nawe tewatwewakana
nambya tokatufera musaraba otine watupfirira ku bibi musaraba nga konka tewali nyenje kibi. mwana w'omuntu Nze ndi nsisire mwana omuntu konka nyonoonye, tinkuza kwehakana sigenda nti kwewakana. omusasira ab'okuba ekyakora Saasire takukimanya kubanga kyakola takimanyi. nti kandi nantaka kurebire Era bwe mba sinakulaba, ninkusaba nga bene weyabanza saba kureba osooke kumweraga. abishemu yesu asiimwe Abooluganda Yesu yeebazibwe. okunakigambire nikwo kyabiire Ekigamba kyekyo kyatuukirira. bw'oligamba ekigambo kibi omu kanwa Naye kaawe afulumya ekigambo ekibi omanye kamwako. ngu nikiza kukora ekyo Manya kigenda kiwagamba kutuukiriza kandi ekyoyogedde. bw'oligamba ekirungi Onaafulumya ekigambo ekirungi, kirakora ekirungi kinaatuukiriza ekirungi. yesu asiimwe Yesu yeebazibwe. kuyaheze kunteera bwe yamala okunkuba yayemerera we naijwire shagama mera nga njudde omusaayi, ekishenge kyona kijwire ekisenge shagama kyonna nga kijjudde nabya omusaayi. nti konka bwaki nibanteera Ngamba lwaki bankuba? nakwata omuhanda n'agenda Kwata ekkubo ne ŋŋenda, nagarukayo waayiga n'enzirayo waayiga. namubuuza Neemubuuza, namubwira nti ninyenda kuguza enju yange endugeyo njagala bintamire kutunda ennyumba yange nveeyo kubanga nta bwaki byantamye. nibanteera bati Bankuba bwe bati. kandi okagira ngu yesu waayiga mwine omumpeta Ogamba Yesu wayiga mwina empeta mu nziine yesu waawe mpeta nsiina, yabalinkayo Yesu abaddewa. yangira totakafa iroko Agamba ositame tofaayo genda otuule. wabira omubuzeebuzo binja kujja ti iroko ositame Buzibuzi bingi ninjakushabira nagamba tuula ngenda kuddamu. konko bwagambira 10 walihiire Ate nga bagamba ekkumi omaze okulisuula awo. noziga muryango Onzireka wali ku mulyango, kwata omuhanda nkwata ekkubo ngaruka n'enkomawo. kunakire kunuyo omunankejo mukyaki Natuuka mu kyaki, abishemwe sare yashabire tindagimanyire essaala gye yansabira kandi saagimanyi. aho nkareba ibanye yampikaho nk'okutulyaho Nali awo ne musabisi ndaba mwami antuuseyo nga bwe tuli wano mu saaviisi. tinkumanya sare yashabire Simanye essaala gye yasaba. omusaiza nawe akwata 10 atahayo Omwami akakwata naye 20 n'akwata emitwalo 10 naye n'agiteekayo. ekeri 20 Ye emitwalo 20. twagarukayo munda Ne tuddayo ntuyingira ati munda. musumba onsasire Agamba musumasi, tinkumanya ekinteerire omukyala simanyi lwaki wange nakubye omukyala wange. naryo lukari lizoba ly'empeta Lwa lunaku lwa mpeta. ati nabongera empeta 2 Agamba mbongedde empeta 2 nazo era yazituheereza nazo n'aziwa. omuhendo hona tukasya empeta Era 10 omuwendo twaweza empeta 10, niyo miliyoni ya sente miliyoni y'essente. konko muka Ate waka n'omwana sokisi n'omwana akabajwareyo ebihenjere sokisi ng'ayambala ezirimu ndakubaasa eziwumuse. kufuna amagezi g'okugurira omwana Nasobola kufuna sokisi amagezi g'ogula omwana konka ndondeza sokisi. okuza Naye owayiga ate nenoonyeza ogende wayiga. yesu asiimwe abishemwe Kama yeebazibwa abooluganda. kunahereze nagira nti mukama kanaaruha Ngamba Mukama nga nkooye. nahatambura omwaka n'atayo gwa Tambudde kabiri omwaka mulambira n'eyingira mu mwaka ogwokubiri. nkahika kutayo omukyeka n'amashuuka Teekayo omukeeka n'amasuuka. era kwokubuuza bakabanyeta isingiro Bw'obuuza baali bampitayo isingiro. kwonka nimpamiza abantu abali okwe boona Banywesa abali eyo mwenna harimu emizimu imwe nimuzaana walimu emizimu hariyo emizimu Waliyo eyi emizimu. bakweta emizimu gye bayita hariyo emizimu dayimoni Eriyo dayimoni. ezikukiranga enzi zaayo ezisukka ku nnaazo. Tugamba omuliro. hina unabire ntaterera esimu Tewaliwo gwe nali sikubera simu. kunahereze naaruha Bwe namala n'enkoowa. sente zaawaho omushaija yambinga Sente ne zigwawo, omwami n'angoba. yangira tukwate omuhanda ogende Agamba kwata ekkubo oli ogende. kunkuba ndi aho mpurro eshagama yawe nenuukira n'abaana Mpulira baawe omusaayi gwo nga gumpunyira n'abaana bo. kwata omuhanda nkwata abaana bange ntoro Kwata abaana kangenda bange n'engenda. kiro wa brother wange Tuukire wa brother wange. akampa sente nyuma Ampa sente mabega. hati yatandika busi N'atandika buto. yaza omukayente yeyiyamu ente yagiguza Agenda mu nteese n'anoonyamu ente n'agitunda. izoba rimwe yino buyankwatira emitwaro Ola 50 yakwata emitwalo 5 n'agimpa. agimpereza buri weekend nkanza kampala n'emitwaro 15 ng'anyina emitwalo 15. 10 neya kansoringa 5 neyo kulya na road gyakulya ne loogi. abaana biina yabakwata yabato mu Abaana isomero balina n'abatwala mu ssomero. abishemwe taranduhire Mutuufu teyankoowa. nyewendu kusaba ruhanga Saba Katonda. nimukunda na hata alyahanisaba yemerere Olwaleero ali mu kifo kino. mumurebe Ayimirire mulabe brother wange. N'omukyala we. ayemerere Omwami mumurebe n'omukyala muyimirire abantu babalabe. ensima ruhanga bakambereraho Neebaza Katonda kubanga bambeererawo. nkantabasa kwinama Naye sisobola kutama. omukyala anyonyeza n'abisa abaana Nami n'anyoleza engoye n'anaasaba. abalondera isomero N'abanoonyeza essomero. namarayo mwaka gwona Malayo mwaka mulambirira. kunuya kumarayo mwaka Tena okumalayo mwaka. akabikora kimanyise Naye abikola ng'akimalirira. nkantinire kusimba emito mwitaka Tidde okusimba emiti wali mu omwaka ttaka. ogunamazireyo omushisha yagisimba Omwaka gwe namalayo omwami n'asimba emiti egyo. kuyasimbira emiti kuyarebere Ekisimba yakwata labange maze okubanga angira emera. ati kale garuka omu maka N'agamba gawe komawo mu maka go. Natuuka awaka emirembe ne gibula. pasa tebonkanta mwenda Musumba tewo nali simwagala.
ndabe narugireyo bakanteera nkani murondaho ki ate bwe navaayo ne bankuba nali munoonyako ki purra abantu nibazayo okushaba abantu buli bagendayo okusaba konka nyowe nkanguma omuka nali nze mbeera ewaka kunaleze namugya nti nyenda kuguza enju nagirondera abaguzi babula njagala kutunda ennyumba noonyeza abanagula ne babula ebyo nabirugaho ebyo ne mbivaako kunaheze najya nti kwonka enamala ne ngamba naye iga taratonzirwe nkanye iga teyatondebwanga nsi najya nti nduhire nkooye nazo mu kisiibo nengenda mu kisiibo hariho pasito mowitu nakasongora eri omusumba ewaffe nakasongola mukama amuhereza omugisha mukama amwenye omukisa kunabire muhikaho bwenali areba rukundo yinabire nyine nayiga kuyabira mugambaho nyenda nduge ayagala nveewo asigara nanshabira asigala ng'asabira naize najya ntereka nzo mu kisiiba enamala nengamba kanyingire mu kusaba nasiba ebiro 21 ensaba ennaku 21 nagira nti mukama engamba katonda ninyenda onyoreke kyankomire njagala ondage ekyo kyekyansiba obutakomoroka lwaki sumulwa abishemwe kunabire mbyamire bwe nali neebase yandeetera emiti yayiga nandaga emiti gye najje wayiga yanyoreka empeta nandaga empeta nazireeba nenziraba nagira obwoba nenkwatibwa nagira obwoba nti mukama nengamba ayi mukama korabe niwe wagamba banga gwoyogedde garukamu ogambe ddamu oyogere abokuba bakangira banga banga ngwira karimu endibali erya sitaani eddoboozi erimu libeera lya era setaani kari karuga haiguru lyangira eddoboozi lyava eri mugunu erigamba nguburi muto gutakwana byana oli byomugisha muti karagira ngo gutemwe ogutabalabala mukama yagamba baguzikirize emiti ogiteme oteme emiti ezo kunijukira babire bija akanisa batemire ebiti bagwiriraro najukira baali bajja ku kanisa nga batemye emiti ate nga balaluse nkarebaho omukazi w'omusiraamu alabako omukyala wa musiraamu akagwiraro yajuura yaggwa eddalo ne lyambula narebaho omukazi omushiija omwe ndabako omwami omu akatema emiti yarambira yatema emiti hansi egyo n'agalamira wansi bakareeta omutumbi baleeta mulambo kubagukizaaho amutuusaawo yareeta omuti ogundi aleeta omuti omulala yagumutaho era n'agumuteekako yabona kwimuka n'asobola okuba nga avaayo abishemwe nkatiine emiti abooluganda natya emiti najya ntereka nyimuke nengamba leka nsuke nzo wa pasita teho ngende wa musumba tewo mugambira ija nyambe gamba jja nyambe ateme emiti egi ateme emiti gino kunakire wa dadi bwe natuuke baddadi omukyaki tuli omukyaki nga tuli mu kyaki rahanga yareeta omukyala katonda n'aleeta omukyala yayemerera n'ayimirira yagira ati dadi ntungire ekirooto daddi nafunye ekirooto rahanga arukungira mukama ng'angamba ng'otagaruka kuza omu maka g'abantu toddamu kugenda mu maka ine g'abantu ebintu ebibayereetiire waliwo ebintu bibeereetera bagaruke babyeyihiremu era babyekireyo kunaabire nteekateeka okutema emiti ndowooza okutema emiti egyo nyijukana biri ebyabire bariya bagwiriraro nensekera ebyatuuka kwabo baalaluka ngira obwoba nenkwatibwa okutya konka rahanga kananda kunyoreka ngu ni rahanga andaga nti ye katonda nagaruka nasiiba era nensiramu nasiiba nensiiba 214 ensaba ennaku nga najya nti 14 mukama nyoreka omuntu oyo ndayemerere katonda nawe ndaga ana omuntu gwengenda okuyimira naye tema emiti egi okutema emiti gino nabire ngambira hibanye nali ngambako omwami wange angira ati nomanya buri okungambira kutema emiti egyo lwongamba okutema emiti gino mpura omuntu nangira ngu nguruke nkutere pulira omuntu agamba genda omukube hati nyenda ogarukemu ekigambe ddamu okyogere nahunama ensirika nashaba rahanga ensaba katonda nara enkabirira mukama omukikari nkansiiba munyenka nali eri eri muli wankaki kunahereze enamala nkareeba natunga ekirooto nafuna ekirooto rahanga ndikumubuuza nti abwaki otakunyoreka omuntu oyo ndayemerere nembuuza lwaki tondaga omuntu gwe ngwanidde okuyimirira naye rahanga yandeetera pasita bugembe mukama nandeetera musumba bugembe yanyoreka pasita bugembe tinkazayoga ndaga pasita bugembe sigendagayo akantwara omu kyaki ye twala mu kyaki ye nshanga ziri tenti atariho sanga muri kyaki tente tewali kyaki nkwata ekyeyerezo ntandika kwata olweyo kweyerera nentandika okwera kuyahereze yampereza esuwaani y'emmere Mbala y'ebinyobwa nampa essuwaani y'emmere nga mulimu ebinyeebwa yangira ati njijo girye agamba tandika oli emmere abokuba wabasa kweyerera bwashanga muti nga osobodde bayeyerera okutereeza wano bwasanze tebatereeza nasiimuka nenva mu ngira kirooto nti mukama korabe kama wagamba bw'oyogedde garukamu ogambe ddamu oyogere ogwokubiri obwe tuli omu mwaka nga gw'2019 tuli 2019 okwezi ku 12 mwezi gw'okumi ngaruka nkwata omuhanda enzirayo nenkwata ekkubo mbyama ndoota neebase nenfuna ngira nti ekirooto mukama korabe niwe wagamba mukama oba gw'oyogedde garuka ogamba omulundi gwa ddamu kabiri oyogere omulundi ogwokubiri
kuyizire bwe yajja yanyemerera omu miisho anyimirira mu maaso gange pasita Bugembe musumba Bugembe yanyemerera omu miisho yanyimirira mu maaso gange yambuuza ekizibu tinabaasa ambuza kumugarukamu ekizibu saamuddamu yagarukayo n'addayo namugamba nti hati Ruhanga agamba omulundi gwa kashatu Katonda ndagaruke amwogera omulundi kuteganisa ogwokusatu sigenda kuddamu twege kutawaanya. kubuuza Ruhanga atugambire twige okubuuza Mukama atugambe kunamubuurize bwe namubuuza era Bugembe yagaruka bwenka nimbuuza okwemerera nawe nali mbuuza gwe ngwanira okuyimirira naye Bugembe kuyagarukire Bugembe bwe yakomawo yangira ati niiza omukoomu ama nze mu maka gano nindeebamu omwana orwire nga ndabamu omwana konka mulwadde mpeereza amashuuka mpa amasuuka ninkwenda kumuteganisa saagala mpa mutawaanya amashuuka g'abagenyi amasuuka mu g'abagenyi by'amarubaju bebake ku mabbali ekizibu ekyayina nikiza sibu kuhwaho kyalina kigenda kuggwawo abishemwe kunaabire njire wayigo Mugalo, ebyabire nali ngenzi bikuza wayiga. kuba birungi byabiteeyo kuba ebirungi byayeyongera byaba bibi ebishuuka ne bibeera mwana binyo kayina ekizibu kuyabiraza kulosinga n'ekizibu motoka yagenda okulosinga oluguudo kwaba hariyo motoka olwo ezikurugayo emmotoka ezivaayo ekintu kimukwata ayemerera omuhanda kimukwata n'ayimirira wakati mu luguudo engalo zeehinya engalo zonna ne motoka zikakkanyala kuyabire yemerera motoka bwe yali ng'eyimirira kimurekura agenda era ne kimuta n'agenda naherize bwe namala narebere Bugembe abanga yabyamarubaju Bugembe yeebase ku mabbali akayine n'ekinuuko mu nyindo ng'awunya mu nnyindo hagenda ekinuuko ekyo ekyali nga kiwunya mu nnyindo ne kigenda kunaasimu kyeyagira nti Mukama ninkusiima n'agamba Mukama nkwebasa habwokuba wagamba kubanga oyogedde nagaruka naza omu sideboard nengenda eri mu sideboard nihamu burende erikunyuuka obutunda nenzyamu ako akasuba aho kasengejja obutunda okukiraguza ebintu by'okukozesa n'oba okine 10 ng'ogenda okubanga otunze Abishe mwene oba otakiine. 10 obanga tokyakiina nakwata burenda nagiguza nkagigura 25 gigula emitwalo 25 nagiguza emitwalo 10 n'engitunda emitwalo 10 mwana wanje akanaza graduatinga mwana wange yali agenda graduatinga nafuniraho chansi enfunirako konka omukisa bishemwe tindagira graduation omutima gukaza Saagenda owa graduation, pastor Bugembe omutima gwagenda ewa Bugembe nagenda nindonda Bugembe nengenda nga noonya musumba Bugembe kunahikireyo tindamushangireyo natuukayo saamusangayo nashangaho omusumba ondizo nibamweta Sanga Beri omusumba omulala bamwita Beyi yangira ati nibuzibu ki agamba olina kizibu ki nti ninyenda counseling njagala counseling. mubuuza nti nizingayisebu sente meka se habwokuba nkamanyiri 10 amanyiira mye emitwalo 10 agamba nedda eyaha neyabusa wano bwereere saniwe kwokwesimira esiga obanga kagire osiimi kiwahayo tukagura amazuta okyewaayo ne tugula amafuta agokushabira abandi okusabira abalala antwara omu counseling atwala mu counseling mugira nti Bugembe kantamureba Bugembe nga simulabye angira ati Bugembe n'omwana w'omuntu Bugembe mwana wa muntu ikiriza ngu itaka eriwari Kkiriza bataho ettaka lyolinyeeko n'itaka erirukwera ttaka tokuvu nzaho omuteekyerereza byona era nemunyonyola byonna angira ati haza kuwanongambira wadde ng'oŋŋambe Ruhanga yangira Katonda ŋŋambye ngwari hamwe niwe ali wamu naawe iroko garukeyo emito gyetemere ddayo emiti ogiteme nijuka kyakindi ekibagambire dadi ensikira kye kyebagamba dadi yangira ati Ruhanga ari niwe gamba Katonda ali wamu naza naawe kuha akamanyiso agenda kuwa akabonero nkwata omuhanda angira konka neŋŋamba nno ora aheze kutema emiti egi namala okutema emiti egi ronda ekanisa onoonye ekkanisa ositamemu otuule mu kanisa nabakwima entebe oba n'agaana kwata okutuula akatenje okata hansi kwata ositame akaleesu otuule owishe emorya oluganda oba okwiza entebe ekakuburra Olajjanga za tokuba hansi katebe. ositameho weeba tuula wansi osabe akangira ate emyoyo ekuruho agamba emyoyo girikula otasangira omusumba omushabi Wasamanyisa omusumba nibabaza omushabi. nakuminga omu kanisa basobola n'okugoba mu kanisa konka ninkusima dadi torambingi kwebaza dadi tewangoba kwe n'amazima nkandeho emyoyo era mazima n'aliko kunaabire empika omu emyoyo kanisa enatuukanga mu kanisa agambira abaana gamba abaana agira ati piisi za hariya isiyimirira wali iweze mu nsonda tugenda wali mu nsonda iweze hariya tugenda wali nakirebire bwe nalaba ekintu ekyo aterera pasanje wana kasongora nenkubira omusumba wange namubuuza ntaaba ekikunkuhika omu kanisa lwaki lwentuuka mu kanisa nibakwata abaana boona abaana bonna baheereza abaweereza babetoroze ne kanisa bagamba bayimire mu busonda angira atoreho emyoyo n'agamba waliwo ekikuliku ekyoyo akarabaho ebiro bike wayitawo enaku ttono nnyo ndugire wa Bugembe anvudde wa Bugembe empeta nazizuura empeta n'ensambula ekisibo tindakirugiremu abishe ekisibo tosaakivaamu okuba noosiiba noyesiibira obanga osaba gwe Kino weesabira okusiibira tewali gw'osabira nija kunakira ruganda ensi bwe natuuka erugaaga shanga dadi naza kubatiza nsanga nga musumba agenda ngire kubatiza okuyikiriza embeera nti n'okukkiriza Mukama n'obundi abe ntakabire kutema emiti newankubadde egi sinaakutema miti konka leka gino ngende bambatiza leka ngende bambatize tukagenda bambatiza n'omwana Ngenda wanje nembatizibwa n'omwana wange dadi yatubatiza na pasita dadi dani n'atubatiza ne Ddaani narugayo nenvaayo nakira omuka natuuka ewaka nagambira omushaija nti abwaki ngamba tutakutema mama emiti egi lwaki tetutema emiti gino ati nsobola okusituka nenkusambasamba
ajja ati basa kwibuka nfitiire migere emicungwa yo nekayagireho chungwa gyali maze okubanga azangwa kigenda katungire kiroto ate nga afunye ekirooto ngo Ruhanga yamugira ngo abanze kuhereza omwana wo mukibe niwe yabanza kurya gavumenti aweerese omwana konka nisima Ruhanga nebaza ngo omwana wange tarabasize kurya omwana micungwe wange teyalya ku miti egyo nkagumiza munasiba kagumiriza munashaba nembereza mu kusaba kunabire ndya bishomwe Ruhanga takuremwa ndyawo katonda talemwa omushaija kuyashohwire kuza kukora eyafuluma nga agenda kukola omwami nakinga geeti nensigala ku geeti natandika kwazuza amazwi aga tandika okutambuza amavivi nagira nti Yesu koraba oliyo yesu ng'oba gy'oli orabe niwe ogambire kubanga nanye gwayogedde nange izo okore nkiwe kyangu okole ng'okwagalako abishemwe abooluganda omushaija kuyarugira mu katare mwana kukora ovaayo mu katale okukola akimuka akashasha rukwata ejambiya kwata n'empango jambiya n'embasi yakwata emiti yagitema n'atema emiti egyo waawo nagumiza munazaho amaju embeerezamu nembeera ku mavivi omushaija kuyahiriza kugitema omwami bwe yamala okutema emiti kyanja egyo ati nimpurira naho amaani agamba mpulira nga mpweddemu amaanyi ngumiza munshaba mbeerezamu nensaba nti Yesu engamba yesu ninkushaba onyambe saba onyambe obwengarukiremu kakyenyima ate bwe nzirako emabegako ntakatemire emiti nga sirina kutema miti kansoringi ya sente kunagiruhire ansoningi ya sente bwe bareranguza mpaho olaba nga zimpweddeko omutabani yange ati gumotaho mu kansoringi otiine sente niwe nagambira beera abaheereza ng'oyingira mu kansolingi nga tolina sente ngenza egamba nkaba bwerezo ntahiramu busha ali nyingiramu nga sirina sente obwo nagire kuba agenti wa sitaani ngenze kufuuka agenti wa setaani yankwataho yanshabira nankwatako buli nansabira muntu we nakabanjayanira buli muntu yenalyayo ng'ajayanira ati barokwakushwera abakazi omwami okwakutaasya abakazi bwaleeta abakyala okwamara owanya omwaka omala ewamu ebbanga akaremwa kushwera omukazi okashanga eka yawe omukyalo omulala n'osangayo twara aha mufumu waawe twala eri aza omusabize abantu basimba layini abantu ne bakuba layini aza nkutwarira abantu era owayiga ne mbatwala ewayiga akuha empeta n'akuwa empeta ogwo omucuco gumukweyerera heeru enfuufu eyo gye mwere bweru owayiga n'ogwa sente era enfuufu ya sente akaba gutuheereza kugyatira okwo guteeka omu caayi oteeke mu kyayi ogunyogire ebibakulisize byonna bikurugemu bye bakuliisa bigenda kuvaamu okuza kugufuna muliro faya mu izina omuliro lya mu Yesu lya yesu okaborondo omukyebe ogwizuzo ogijeje n'omucuco ogwo osobole okukenena enfuufu eyo ogunywa osobole omwana akirwara omunda omwana bw'akwatibwa mu lubuto okwata omucungwa noddirira omucungwa ocwaho amababi ojjako amakoola gaako ogafuta n'omwana akiri omunda era n'ogaya omwana n'awona konka naye ate ebyo byona tibirabasize kubaho Ebyo Yesu byonna tarabikirize yesu teyabikiriza ebyo byonna kwaheza kutema omuti amala okutema emiti ibanya byamire omwami wange nga yebase amurota n'amuloota mwana waawe agamba nze okutta omwana wo wakugira ngo oteme omuti gwange ani agambye oteme omuti gwange ngwamushekerera omu kirooto n'amusekerera mu kirooto kuyamushekerire bwe yamala omusekerera mu kirooto amugira ati kora yange naza kuyitiiwa bw'onaagaana ngenda kutta ggwe akareeba omuntu yahinduka enjoka n'alaba omuntu ng'afuuse omu omusota kirooto yakwata ejambiya yagicoogacoga enjoka n'atemaatema omusota yagitema n'atema omusota kuyagarikire ruguru bwe yazidde engulu amaani agabire gamuhwiremu amaanyi agaali gaweddemu gamugarukamu ne gaddamu amaanyi abishemwe hina bariyo kwa batiinire abooluganda eri abali eyo nga batakumanyaho okukirira batamanyi ogenda niyo okukola nsonga abwaki nayemerera aha ensonga lwaki hera enyimiridde mukama obujulizi okuweera katonda obujulizi omushaija oriyo unashangire pasita wa bugembe omwami ogwo nasangibwa musumba bugembe akangira ntiza kutwarira emyaka 5 mu nju mutine na 10 genda okutwala emyaka 5 nga temulina n'ekikumi mu nyumba konka ninsima Ruhanga naye neebasa katonda emyaka egyo terakikiri emyaka 5 tegyawese kumanya ngu emiti eriyo eyina amaani ga sitaani emiti eri gyali girina amaanyi ga setaani twaheze kugitema hasigarayo enkonja mala hansi okutema emiti egina wasigalayo enkonge wansi itwe twamanya ngu byahwa tetumanya nti kiwedde konka naye ate abishemwe tushabe tusabe nambwenu dada kundarugaho garuka onkwateho ntungamani Navana. kunabire nyine oddemu nkwateko nsobole kabanshaba alinsaba ndeba Ruhanga naleeta ndaba katonda ebinyagoyana n'enjoka aleeta ndeba nibitaho mu nzu aleeta emisota haza omuti gwabiro sohoroti oli ogenda okufuluma nigwo wabirokiza hamisho oli ogenda okutuukisaako amaaso nsimuka ntematema suka mpenda nentema kugura nemenya mpigura nensigukulula
obwabiri araba ngira nti mukama kiwanyoreko munsi y'omwoyo katonda kyondaze munsi kinyendo y'omwoyo kinyoreko munsi y'omubiri yagala kicwekeri okindage buliwo mubiri kunabanza kusiimuka genda okusooka akunaroota enjoka neeruga kutaaha omunda omusota agawingira munda nshanga omuti gwatooka nsanga ng'omuti gumaze okuloka gwagaruka gwamera neguddamu negumera ngira nti engamba ye obwira sitaani ekiruho tegeeza sitaani kyaliwo nterera pasita wange wanakasongola nenkubira musuma wange nakasongola tingira 5 mu nshaho siina 5 mu nterera nsawuza buraza wange muje buraza mugambira wange nemugamba nti abaana balwire abaana balwadde akwate kyetaana kisindika sindika emitwalo 5 teekateeka bisheemwe lowooza baluganda oli omu maka g'omushaija oli mu maka g'omwana okateerera abowanyu n'okubira oti abeewamu mumpe sente bakakugirira embabazi ne bakazikuha bakwatwa ekisa ne bazikuwa mukazirya embabazi za Ruhanga kyali kisa kya mukama nagura ecupa ya anointing engula ekipa y'amafuta wahiko wange nogira ngu ninshuubuza anointing tuuke wange osobola ogamba nti ndi musuubuzi wa konka noitingwe tinkugishuubuza tesisuubula omushaija ngira ati fundura amajuta ago tushabe saanukula amafuta gano tusabe pasita tebobwe nimutiina musumba tewomutya akangambira kare kutema emiti angambadde nayamba okutema emiti n'eŋŋaana nashabira amajuta twashuka hariya ensabira amafuta netugayiwa kuli eri twatimba twahigura esima nesigukula twagaruka twayosya era netuddamu netwokya n'empeta twazosya empeta netuzookya byona byasya byonna nebijja aza nyewe namanya ngu byakora ki ema nti ekikoze byahwa ema nti dadi kiwedde tindamugambire dadi saamugamba ngu empeta nazosya ninga empeta emiti gyokeza n'emiti kunabire ndi aho bwe nali ndi awo emyoyo yasigaraho emizimu negisigalawo omwana wanje omwishiki yabirasitamu mu ana kirasi ng'obuwala we era atuuka mu kiraasi ahurira nimweta nawulira ng'amuyita kandi akatahurira wenka nk'omuntu yali tawulira yekka ng'omuntu kirasi yona ekaba ekihurira ekibiina kyonna baali bawulira bamugira ngu ana nga tuwulira mama wakuyita ana katuwulira muzaire ono akweta ekyomugisha mulungi akaba ateetaba kyomukisa omulungi era tasobola kwanukula yagire kuza omu P7 genda okuyingira mu kyomusanvu omunju ntakinemu na 10 nga si alina n'ekikumi mu nyumba kantwala omwana ogu dadi twala amushabire omwana ono omusumba amusabire abwokuba kwaraza kubanga ishomero bw'anaatuuka okusomera ekintu eki nkibasa kumweta ekintu kino kisobola okumuyita kandi ntamwine era nekimutta nga simwina namukwata namutwara kwata nemutwala nangwa nka batwara bari babiri natwala nga bali babiri obwe n'omukani nkitoroka omushaija ate waka nga takiikirize matu gye natolose nahikire omugya nti dadi ninkushabushabira abaana banje nsaba osabira abaana bange kuyaherize yangira ati Yamala naza nangamba, kushabiraho omwe ngenze kusabirako abwokuba abantu nibingi abakansoringi abantu bangi abakansoli kanakora beno basagumisiriza oba osobola ogumiikiriza abishemwe nkani nti nenkoni omuka oluganda nali ntya emigwe najya waka nti leka bashabire ogwo mwishiki sabire omuwala ono omwojo ninza kumuleeta obundi omulenzi ngenda muleeta olunaku olulala kunaize namugya nti dadi namala nemugamba dadi emiti nkagitema emiti nagitema n'empeta nazoosya empeta n'enzookya abishemwe abooluganda mutakatiire omu ngalo nga tonakuba akaruga higura ha ntebe waggulu ku ntebe yateeka amajwi ahansi nasimba amabiri yasiima Ruhanga neyebaza katonda yashaba n'asaba yagira ati webale agamba weebale webale kumukorera ekyokutangaza omwana wanje ekyamagero omwana wange yangira ati mukayubu agamba mukyala yubu Ruhanga ne wali batakolire kama kindi nabatakodde ekirala ekyo nekyokutangaza ekyo kyamagero kureba ngo basize ku rugo wayiga osobodde okuba nga ove waayiga akashabira omwana wanje asabira omwana wange ira katerera garikire kumweta eddoboozi teryakomawo nate okumuyita obwe baguma Olwo, ne bansindikira meseje abeera nga wayiga bansindikira messages be waayiga ne banyeta nga bampita obwe nyine n'enamba y'essimu ate mwato nga alina enamba y'essimu ey'omutabani ey'omutabani we akanteerera n'okunteerera era atera nnyo okunkubira essimu kunabire ngamba isingira amanya ngamba eisingiro ng'alina okumanya ati nyenda kushabira oguze enju egyo njagala okusabira otunde ennyumba eyo ninkwenda around hihi na njagala church obeere kumpi n'ekkanisa nti mbwenu nahirwa engamba nfunye chansi omu maka nkaba ndiyo paka nali gye ndi konka nayangiine kare ate nga nayawukana dda konka Ruhanga ogu naye katonda akagira ono ati enju egiteraguzibwe ennyumba eno tejja kutundibwa kegumeho ebeerewo abwokuba kari nagigurize kari ningira Singa kari nagitunda. ndi agente wa star nandibadde nga ndi agenti wa konka setaani ninsima Ruhanga Nebaza ngu Katonda. Ruhanga tariikirize ngu katonda bibe teyakkiriza nti nsobola okubeerayo abishemwe nimpereza obujulizi abooluganda mpa obujulizi buno ninjenda mpora mpola mpola ninyenda pasita Dani akuvunula era oluganda musumba ono avunula abantu oluganda abakuze omu kyaki eriya abagenda mu kyaki eri nibakira kumanya oluganda batera kumanya nyo olwo oluganda abali okwe ng'oli eyo saana ekakuzingazinga sitaani neekusiba tokubaasa ku rugo wayiga tosobola kuba wayiga otatungire mushabi w'amaani ng'ofunye omusabe wagira wama obusinge tofune emirembe nikyo ndiyo nimpera Ruhanga So, lwaki obujulizi mpeera katonda abali obujulizi okwo abarikubi abali eyo abali babaase obubiri kukomoroka basobole okusumulwa
nyowaha nze wano okaboshuka hamizi wali osobola okuyiwa amazzi mukana ahurukire ale nakogga ndi nkakana ndinga akaana emyenda inabire ninjwara weze nali nyambala muhara wanje niwakugijwara mara wanga hati kati yayambala konka ninshima Ruhanga kuba ndi omuntu ya Ruhanga ndi mu nyumba ya Mukama ebyo byona ebyo byonna twahwireho ogwo mwaka gwa 2019 2019 naguma mu kyaki embeera mu kanisa nashaba nensaba dadi kuyafurukire dadde bwe yasenguka kuyabe naza kurugayo agenda ovaayo konka Ruhanga ayina amaani katonda alina amaanyi nubwo nabire natandika komoroka nentandisa okusumulwa kuyizira mu kanisa yajja mu kanisa waliyo natusiibura yali anga asiibula wetinda murebere amisho samutunulira ku maaso abokuba ninyeni ndukumanye ennaku eyinabire simanyi nyine ennaku gye nali nnina arukusiibura oli nga asiibula ennaku yamba kubi ennaku nebeera nyingi nateekateeka emyaka 5 eyibangambire etaano gye baŋŋamba nanafuna omuntu owankwatawo kunsabira hati naza kufa ate ngenze kufa konka tindarekire kushaba saddirira mu nkaguma kusaba mu kusiiba kusiiba naye shengereza negayirira kanta kumanya ebihame biri omunda ale simanyi ebyama ebitekwisiba eyo ngu dadi narwanisibwa nga musumba dadi alwanyisibwa kuyarugire rugaaga ava erugaaga nibwe nakimanyire ngu dadi nakima nti daddi tararugireyo mu tevaayo businge mirembe konka ninsima Ruhanga nebaza katonda omuntu kwari kubinga omuntu omanye bakugoba ngu hina harungi hakuza waliwo kuteeka ekifo kyakutwalamu mwine zaabu ina zaabu mwine feeza Mwine feeza. konka bamwe ningira ati naye mukukimanya abalala temukimanyi naza kumara esandaha ngenze kumala wano wesi konka nyowe nayizo wanje nze bwajjewa akaribato wanje nebwalinyawo bwati nobwakuba tankwasireho wabanga tankuteeka nimugambira nti mumanye byanje manye byatereye byange biteredde ti kati dadi kuyizire kunu musumba bwe yajjenda naronda ekyokukola kyabura enoonya ekyokukola nekibula kunabire ndi aho nali ndi awo konka ninsima Yesu wa dadi tewo nebaza yesu owa daddi waffe ahabwokuba n'omushaija kubanga musajja owabire atakwikiriza ngu Ruhanga ariyo tubasoba nkaguma mu kushaba gyali nembeera naheza kutema emiti emala okutema emyoyo terarugireho emizimu omwana tegyava wanje yarwara mwana wange n'alwala omwojo yabakubi nensi nabeera binnyo yaroota ekirooto n'aloota ekirooto ati maama agamba maama ndoose nga empisi zinnuma naroota empisi nizindya weena naloose nga empisi zinsaanya obulamu bwange bwonna zanyaho enyama nasigaza amagufa sajjeewo omubiri gwange newasigala amagufa kuyaroosera ekirooto yaloota ekyo ekirooto ekyo nabajja nti mwena hati neŋŋamba nti kwiha n'eshaaha okuva egi n'olwaleero ngira nti Mukama katonda oyina amaani agakwemereza okwezina n'omushana kuyimiriza enjuba ninyenda oyimereza omwoyo w'okufa oyimiriza omwoyo nayanjula ekisibo kyange omu miisho gawe maaso go n'abaana n'abaana bange omushaija wange akatakatahire gye omu mwama kushaba yali tanayingira mu nti kusaba Mukama abaana wange tayine kufa mwana wange tagenda ayine kufa kuba ohuriire ayina okubeera omulamu kunaayerize kushaba namala kusaba nazawo mu kisenge naye ekingirana nyingira mu n'abyama kisenge negalira neebaka kunabyamireho nti nateeka obwento ndeba bakiikire mayiti y'omwana kubanga wange nyina mayiti mu ngalosa n'essuuka ze zoona okunkuzimanya suuka ze nga ndeba bwensimanyi nibatwara omu rutookye banga kuziika batwala mu lusuku okuziika nagaruka nimuka nenzuukuka nti Mukama paana Mukama nedda omwana wange ayine kuba ahuriire kubeera mulamu tayine kufa tagenda kufa nagaruka n'abeeta nenziramu nembayita n'abeeta n'abaronda babura era nemanoonya ne babula kunagire kuko mu miisho nagenda okutuuka omwana maaso angira ati maama mwana agamba maama eddoboozi liŋambye tuyingire mu nnyumba tusabe era kalyanyangu tuze musabe Andrew ne Anna mwimuke babareebe muyimirire murebe amaani g'okushaba amaanyi g'okusaba kati nimbareba bari bakuru era mulaba bakulu konka bakaba bari bato ne munonga baali bato nnyo eba oliowo enyima oli ow'emabega niwe yanjizira ati maama nagamba nti kanga maama yanjira nkutuze omu nzu atwekingira ne agambe tushabe twegalire mu nyumba tusabe twakinga twashaba ne tugalawo ne tusaba twashabire bwe twasaba ndeeba amaani gashuuma ndaba amaanyi nga kwata gasse abaana bange nti nkoma ku baana bange n'ababumbatira mbanywegera bwe nti nti yesu neŋŋamba yesu enkoko nebumbatira amahuri Enkoko esobola okubeera eihamu n'obwana, obwana n'ekivamu obwana. omwana bange biiha omu mikono ya rufu bakyeyo mu mukono y'okufa omwana kuroota empisi nizimulya omwana bwe yaloota empisi nga zikaani ziruga hariyo inaatemera emiti watema emiti kunagarikiremu kubyama esaaha ddamu egyo okwebaka akaseera ako hanga ndeetera abashaija bashatu tonda nandaga abaami basatu bajwire ebirukwiragura nga bambadde engoye enzirugavu nnyo basigireho obwisho bwonka ng'amaaso ge gasigadde gokka bangira ngu twayakira omwana ogwo w'omwojo twaniza omwana ow'omulenzo bamututuma bamututumye ndikureba ngu biina amaani endaba nga balina tinkubabaasa amaanyi sibayinza
Omukiroto n'ateeka amaju n'agira nti Yesu omwana wange bamutwala ahulire bamugarra ahulire. Omukiroto ekyo edakiika ezo abashaija bagaruka bagira omwana wo wuuyo naye si wuwo essaawa yonna tumunoona owuwo muwala. Bangira ngu omwana waawe ngugwe twamukugaruza konka n'obutwamugaruza tiwaawe eshaaha yoona ntumwakiira owaawe n'omwishiki n'asiimuka. Abishemwe muka mutaruho nkiimuka n'ashaba n'atakira iguru n'agira nti zaazirya enkoni kabazinteera endu kushaba n'ashaba abishemwe n'ashaba kunaherize omushaija yashoora heru ati konka tokuza kugwira riwe atari bakajanga barokore mu babagwira amwesiza sesire yaza anankeja muri mukora bwacha nagenda eri ku mulimo okora nti Yesu engamba Yesu kanjura biro bishatu nyanjule nakusatu omisho gawe ninkushaba mpaka manyiso akakwereka ngo mwana wanjye wamuyahorufu mwana wange omugiyeko omwoyo gw'okufa kunabire ndiaho omwazi oshayi 12 kunabire nindugo witu linga mve waka mama mwana wanjye ogomwojo mwana w'omulensi nakunda munonga muka anko weye galanyo akwate enkoko agimugabira namusigamu enkoko kija nayo yazaara kajja nezaara ebishaki byakura empanga nezikula kati n'ekishaki kihango tulina empanga nga nene nnyo aza kikakira kuteera abantu kyali kiseera nnyo okuba abantu bwakiro mu mwazyo batuuka akawungezi galeka nteeka amaju nenfukamira nti Yesu engamba Yesu nyendo ndugireyo onyereke ngo mwana wanjye wamuyaho orufu kiyeko omwoyo gw'okufa. Omushaija kariyo naruga mu katare yigura geti kuyagigwire akemerera hedakiika ntono enkoko yabaruka yaza higuru yaetera hansi yafa gira nti Yesu ninkusiima natera haleluya ninkusiima abokuba akamanyiso wakanga manya yagaruka yayemerera atukonka abakino otuyomberera atokubwira bo barokore nibagambira ngu muyomberere buli omu mulekanire buli sekinomu tinda mugarukiremu saddamu kigambo kyonna namuhamizi go kunaaba amazzi n'anaaba namuhemere yalya ekyokulya n'alya yajja ataze enkoko mutagikwataho enkoko temugikwatako abokuba kari omusiraamu nga yali musiraamu tebakwata nkaafu tebakwata ati ninyenda ajenagire nze ngenda ogisuula zomunju nyayo anointing oil ngenda mu nyumba n'enjira anointing oil ngira nto mwizina lya Yesu ngamba mu linnya lya Yesu ninkucwekereze kyanjenda kwita omwana wange kigende niwe kyagala kutta omwana wange sigende naawe twarya kyakiro twabyama tulya kyeggulo ne twebaka takabyamire ngira nti Yesu engamba Yesu nkuba ninkuronda omushaija ngambira kubi ngire kiniga nkiza kundemesa kureba obulungi bwawe ninkushaba ogambe nawe abokuba nge mwana w'omuntu nanagamba takuza kwikiriza nabyama kuzakire mwenda nareeba ekirooto sitakabire gye mwenda nga tesinakwera mu mwenda bulungi nareba ekirooto omuntu nanyemerera omuntu anyumidde mu maaso gange yanshuna ajja nansunako aho turo twagaruka twantwara yanshuna nimuka nashaba nensuuka nensaba naize kushaba nagarukaho nabyama kuziba nizikashayi 11 ndooto omushana nigurugayo hariya muhandikireho ebiri 15 ngira nti Mukama ninkusiima omwana wange wamwongerayo ebiro Ezekiya kariyo naza kufa nashaba Mukama ati nakwesengereza nyongerayo ebiro yamwizisa ebirungi ebyamukolire yamwongerayo emyaka 15 okanyewe Mukama namugira omwana wange tinkwikiriza myaka 15 ayina okuhangara kandi akakolera kunahereze nagaruka munabyama kuziba niziki 12 ibanyaronda ekiro atunga ekirooto mwami wange nafuna ekirooto bamubuuza Yobu oli akamweta iziina oli yamuyita bulinnya lwaki oyombera enkoko efudde bwaki nootonganisibwa enkoko eyafa lwaki oyomba kulweyo enkoko efudde
nokimanya ngo mwana wawe niwe yanajja kufa. Manye tino mwana yadde agenda kufa mu kifo kye. Yababuuza ngu mwana ki? Bamuleetera bamuwereko mu kirooto. Ne bamulaga mu kirooto. Bamugamba ngo tagaleka kutongana. Toddamu kuyomba. Enkoko niyo eri saddaaka y'omwana waawe. Saddaaka y'omwana wo. Nooza kutunga enswaki nungi. Ogenda kufuna empanga ennungi. Ekukiraali ekyo. Egenda kusinga ku eyo. Kuyasiimukire. Yava mu kirooto bw'ati. Bamugira ngo bikukiraho bibuuze omukazi waawe. Ebisingako bibuuze mukyalo. Kuyasiimukire. Yava mu kuzuuka bw'ati. Yatiina munonga. N'atya nnyo. Kuyamburiza bisheemu enkarondo kundamugalike mu byandema. N'ateera haleluya n'ateekateeka obulungi bwa Mukama. N'asiima nti weebale kugamba Yesu. Mwihoowe. Omushiija wange wayamanya ngu Ruhanga aliyo. N'amanti Katonda gy'ali. Ngenda ombuuze. Njagala ombuuze. Emyoyo egyo okagikiroota. Emizimu egyo oba byali bikwambadde emyoyo eyo wagiwona otya? Ekiteerane ky'e2019 olukuŋŋaana lw'2019 olwabire lulugaaga lwali lugaaga lukaaryo lwange lwali lukuŋŋaana lwange. dadi kuyizire dadde bwe yajja twaze omu kiteerane tugenda mu lukuŋŋaana kuyarugireyo tindalekire kushaba vaawo saalekerawo okusaba konka nomanya kuza kanisa kushaba ogenda kanisa okusaba okasiga oteekire leka ng'ofumbye umukashaba arukumanya ngo abasiramu niteka mbaruka musa munana atenga bava musa munana ati nkirenze ya munana bena sanga sa munana baruko mukezi benkoni komo bakavera migo ebyo kuriya bishikire enkoko kuriya nabi ebyemere nakire enkoko ngaruka yambuze bihire kandi yabihe enkoko yagala emmere atenga agire arukurondo kwa rantere kanonya bwana nkuba nyikirize ngo nibazintera ne bankuba emigo konka tindare kuire Yesu sava maso ga Mukama kubira Yesu engabire z'amaanyi dadi kuyizira mu ruterane dadi bwe yajja mu lukuŋŋaana nkaba nsiiba abantu mwe ali nsiiba nnyo abooluganda aha nkanyineho n'ekironda nkantabasa kukwataho kameme nga mulimu ekisiiba olw'okusiiba nkakwata akabibuli kanje mpola nimukanda okusohora munakira mulyango hariya ati mukyala we yemerera Ruhanga yampa meseji yawe nayemerera enyimirira ati Ruhanga aliyo nangambira nangamba Katonda gyali andaga nkugambire kugambe kubara ali enyuma yawe mukurokoka omwami we ali mabega mukurokoka abishe mwe dadi yakwa meseji no bwe myaka 10 ya dadi banakwa meseji ne bwe myaka kufota girebire tosobola kufanga tolabye meseji eyo nayemere najja ntona kikabasika yemera nengamba yekisoboka kuyahereze yanjira kuyamala nangamba ate kindi ekirala nindeeba ndaba omusaaha 8 saa 8 n'eddakiika 7 otunga ebirooto bibi tafuna ebirooto bibi konka ebirooto bibi ebyo ate ebirooto bibi nindeeba okatema emiti ndaba watema emiti wayosya empeta oyotya empeta konka emyoyo terarugireho emyoyo tegyavaawo nikyo kikutuma n'oroota ebirooto bibi n'ogamba na sitaani n'oyogera ne setaani Ruhanga yangira ngu nkushukeho amafuta gano obaase kukira emyoyo egyo osobole okuwona yangira tuwaza kutandika kugamba na Ruhanga okwogera ne Katonda abishe omwe abooluganda ngenda kuhendera obujulizi genda kumalisa obujulizi kuyahereze kungambira ekigambo omwami ali mabega omukulokoka gyali akugoberera naye nsabira nenzirayo waka ngendagenda kanisa mwami wange namuleka ku siteegi akanyarwanda kagenda kujja nte yakwata omuhanda yagaruka omukihango akwate kubo naddayo wakanga misana yabyama neyebaka kuyabyamire wayerebase yarota ekipa z'amazuta n'aloota ekipa z'amafuta nga zibeeri mu ggulu nizimugwa anakejamurize efundura nizimunabisa osigenda ku mmere gwe nga zimunaasa osamala okumunaaza ekipa z'amafuta areba dadi yiza n'alaba nga dada azze yamuha ekipa ibiri z'amazuta n'amuha ekipa bbiri ez'amafuta yakujatwihanariza n'agamba okuva leero tandika kusabira abantu okusabira abantu naruga kanisa nemba kanisa nakiromuka enatuuka ewaka ateka amajwa hansi nensimba amaviivi atonsasire omwami wange n'afukama maaso gange n'ansaba ekisonyiwo
ati ninsaba onsasire mwami n'agamba nsaba onsonyiwe akatunga n'ekirooto bamujja ngo atagaruka agamba abaheereza yafuna ekirooto ne bagamba oleme okuddamu okwogera bibi ku baweereza kwihoobwe okuva olwo akatandika kusabira abantu bakukira n'atandika okusabira abantu era nga babona kwihoobwe okuva olwo owuyabira yeta kapasita kakanyarwanda atandika kumweta bwera yayita kapasita akanyarwanda n'akyusa n'amuyita daddi kwihoobwe olwo nagira obusinge omu maka nenfuna emirembe mu maka gange kwihoobwe olwo nareba ekitiinisa kya ruhanga endaba ekitiibwa kya mukama kwihoobwe olwo nate nahurira amagara gange naruga idala mpulira obulamu nazaali bwange nga nva ku ddaala nga neeyongerayo ku ddaala eddala konko omutima gwange mutima gwange guma ningira nebuusa omushaija ogu omwami ono nobwarabe nangambira ngu akarokoka waddangamba nti yalokoka ngu akashitunga amajuta afuna amafuta kwere n'amajuta ddala mutuufu mafuta kuyabirashabira abantu bakira bwe yasabiranga abantu ne bawona okubaasa kwikaaribanye otuba okutuuka ku mwami ngu wa yakwataho n'akwatako ekirwire kyakusigala ekirwadde nekisigala ku bulamu bwo ayinisha ento ayina taata wo muto n'omufumu musamize ine kyanyeba enyima ndukuze ku rugo mu bafumu nagenda ova mu basamize akangira ati zo wa muzeeyi gende wa muzeeyi ati nobaolaba atakukiza newankubadde tawonya konka nakugambira ekiriyo naye ajja kukugamba ekiriyo nakiro owisha ento bwe natuuka ewa taata we muto yangira ati nyina emibazi mingi njigi konka tarimugo okukiza temulimu ddagala enakuwonya ati nindeba kuwabira ohanike emikono oyimusa emikono gyo igurika bariguka eggulu lyali nga liguka okabarota ebirooto oloota ebirooto bikirira nebituukirira aha tariho okuza kukirira wano togenda kubonerawo shanogaruka mu kushaba ozi ng'ozze mu ati kusaba nobooraba yekomire wankubadde ebitambaara weesibye ebitambaala oka tokazaga mu naye muzikiti togendanga mu muzigiti tokazaga ha musaara togendanga ku ati musaala banjanga ogarukeyo mu ddiini agambye eyiwabire okomyeyo mu ddiini yo gye walimu onka n'okugira kubanga ngunkatomera ali natomera nazo mbanabi b'ebishuba engenda mu bannabbi konka b'obulimba ninsiima ruhanga neebaza katonda ninsiima abantu babiri neebaza abantu babiri omuntu owandogire eyandoga nimusiima habwokuba kali ntakamanya ga ruhanga neebaza kubanga yandeetera okumanya katonda mukunda bazigu banyu mwagalenga abalabe ennyumba neesigalawo obworo bwatulya obwavu ne butuluma konka n'ashaba naye ate nensaba 2:17 ennaku z'omwezi nga 17 byokwezi kwa kwikumi mwezi ogw'ekkumi omwaka oguhwire omwaka oguwedde nkiijo wa dadi nakye wa daddi nkatoroka avayo nga ntolose abanza n'atunga ebirooto nafuna ebirooto nyina ebizimba bibiri nga nina ebizimba biri kimwe n'akimiga kyabaruka nenkinyiga nekyabika ekindi bangira ngu nkimureetera kyane kibaru bagamba nkireeta agenda kukinyiga kijja kwabika nakwata omuhanda niija nenkwata ekkubo nenzija ntiinemu 10 nga siinaamu n'ekikumi nagambira mulamu wange nti ninyenda mulamu onvuge wange nsaba ontwale nontwarira zingahe ntwalira sente meka nkoyine sente kandi ntaziine ate ng'omuntu alina sente ate nga siina nteerera dadi esimu nenkubira daddi wange lukaaliyo olwokubanza kalunaku lwakusooka namujja nti nakweshenjeza ninsaba ompeye obwire ensaba ompeyo akadde ajja ati mukyala yubu mukyala ibu ati kaniimanya nga mmanyi ngwizi waire okubanza nimba ninyenda mpuumure akula okusooka nsaba nange nsobole okuwumulamuko obwe ntakiizire wa dadi nga sina kujja wa daddi mukantuura nimweta nali nga amuyita kuyakira omuka yange bwe yatuuka ewange namubuuza nemubuuza nti konka dadi naye ate daddi oba oli atatazaala wanjizire nguze omukushaba sezaala wange yaŋŋamba ngende mu kusaba omumaani gibanye kurokoka manyi ga mwami wange okurokoka nanye naashaba era nange nensaba ibanye nguma nimwegesa okushaba mwami wange nga muyigiriza okusaba nti hendagura emizimu yowaani menya emizimu gyewamwe hendagura emyoyo y'ekika menya emyoyo gy'ekika emyoyo y'akarande emizimu ekulondoola emizimu yishe nteekagenda emizimu gya taata we gyagenda kandi kumanya ngu esaala egi ekarugomuka essaala eyo yavawaka karota nindeeba nimwihamu oruzegero alotanga mwambulamu omubisya olujegere wano mu bulago n'engufuru n'agicwa era negufulu nebanga njimenya nabitambikirisha ento nembisuulira taata wo muto dadi kuyakira omuka daddi bwe yatuuka ewaka yagira ati mukyala yubu agamba mukyala yubu otwire noonyeta maze ebbanga ng'ompita konka tinkuza kubakwataho naye sigenda bakwatako rangangira ngu shabire ebintu ebi tonangambye nsabire ebintu bibiri yangira ngu mbashabire okuyikiriza sabire mubeere n'okukkiriza kandi agaruka igura emiryango era yawe asobole okugulawo enzigi zammwe twateeka amaju ahansi nesimba amaviivi yashaba n'asaba atakashabire nga tanakusaba iba nyamubuuza
Mwami wange nambuuza atuweza ninyenda ongambire wama njagala ongambe amaani agunkozesa kusabira abantu nago bwa Ruhanga amaanyi gekosa okusabira abantu maanyi ga Katonda ninga oba ngira nti nyowe bakanshukaho amajuta emyoyo yagenda ko amafuta emizimu negenda wonka weti bakamushukaho gamajuta ye tebamuyiwangako mafuta ntoguti aba agenti wayiga ono agenti wayiga amaani gempeta tigacumuru amaanyi gempeta gakyali muye yadi kuyizire yadde bwe yajja yagira tapana n'agamba nedda ati Ruhanga ayina ensonga Katonda alina ensonga abwaki yakwesire lwaki yakuyita toyineho mwoyo gwona tewaliiko mwoyo gwona omubi Ruhanga kakunabisa Katonda yakunaasa oli omuheereza we oli muweereza we ayeze kutushabira dadde bwe yamala okutusabira abishemwe sitaani nakinga emihanda abooluganda sitaani aziba amakubo sitaani yayigeko ekinjire buli muhanda sitaani yalenga n'omwana owunaabire ninzaara omwana gwe nali nsa mukamuteerera esimu abula ali mukubira kugyakira esimu nga tasobola kugipiikinga yatushabire bwe yamala okutusabira okwezi ku 12 mwezi ogw'ekkumi mwana n'ebiri wange yanteerera esimu ati nyenda kuija mwana kureba wange n'akubira esimu n'agamba njagala kujja okukulaba dadi kuyarugireho dadde bwe mwana yavaawo oli yakamazire P7 oli yaliyo tine sente z'okumutwara omu tetulina sekenda sente zamutwala mu siniya kuyarugireho omusande emwe mu wiisi ng'emu ng'avuddeyo ibanya akakora emitwaro 6 omwami wange yafuna emitwalo 6 n'akola amagoba kandi Amagoba. buli yakuyabiraza kukora ate lwe yali agenda okukola amagoba tukaba tufuna ekitooke na n'emboga twali tufuna amagoba g'ettooke n'enva byokka oli omwana kuyizire Omwana oli yaleeta enshawo z'omuceere aleeta ensawo enshawo za ensawo za sukaali bokisi za bokisi za sabuuni sabbuuni ebidomora bya buto Ebidomora za buto. buli kimwe kyona buli kintu kyonna natunga ebintu omwana byashemere kugenda nabyo ayisomero nefuna ebintu omwana bagenda okutwala ku ssomero omushaija wange yagumiza mukwikiriza mwami wange nabeerezamu n'okukkiriza ati agamba Ha. neyewuunya oli omwana muzaala naye mutya arigambira dadi ngu namuzaala omu myaka agamba nti ono omwana Konka muzaala mu namutiina myaka Ruhanga naye wa mutya ine. olwa Katonda gw'alina kuyarugireho bwe yanvaawo omwana wange akunyetisha enkazi mwana wange ampita sengawe owukukunda gwe njagala ennyo naye afunaho akazibu ninshasha bafunaku ekizibu mpulira obulumi anteerera esimu nankubira essimu ayiniba natuura heeru ayina omwami wabeere bweru yangira ati senga agamba nino senga bawange ankubidde esimu ibanye yanteerera esimu yangira aŋŋambye kukwalahika uganda onatuuka e Uganda ntubandizo waawe tujja kusookera ewo oba enyigi ziigulwa enzigi ne zeggula enyigi zikazigukira enzigi zaali bishewe nga zimaze omwana okweggula kuyagira kwija omwana bwe yagenda okujja nyowe smartphone kanjihurira omu birooto smartphone nali ngiwulira mu birooto niyo yabandiza ye ameeza yasooka ku meeza awo waawo nareba omushaija okwakusha naba omwami bwafaanana ombisha enkazi bona kutoora naye senga nyewe okulonda mu nze kikaba kiri ekitiinisa kya Ruhanga kyali obuli kitiibwa obwo kya Mukama oyo ayinza byonna kuyigwire buutu yaggula buutu abishemu enkaronda omuntu niwe yanshombiire ebintu kubita nanoonya omuntu okusomba okubanga Ntakubaasa kubishomba ngu nabirezamu. kuyetika era n'embimalawo byansangamu ebya muhara wange bisanga ebyo bya muwala wange owunkuzaara Era gwe nzaala. nawe yayongerako era naye n'ayongerako kwihoobwe kuva olwo enyigi tiziragarukire ku kiigwa enzigi tezaddamu okweggala hati naagaruka akyenzu zira ku kyennyumba ngira nti nobalabe babimpa newankubadde babimpadde bino konka ninyenda kukora naye njagala kukola nindonda kapito noonya kapito nteerira abantu amasumu abantu bangi mbakubidde konka amasimu nabo nibabiina ebizibu naye era nabo byabo babeera n'ebizibu byabwe ngambira dadi neŋŋamba ndoosire nyina ebizimba 2 lose nga nyina ebizimba kimwe bibiri. nakikwataho kyabaruka n'ekinyiga nekyabika ekyakabiri bagira ngo kyanebagamba nkikuleetere nkikuleetere kunakire bwe namala kamushanga yatandika ekisiibo sa ky'omwaka ng'ayingidde mu kusaba okw'omwaka mulambirira yagira ati iza nkushabire agamba jangu nkusabire abakumanya wa dadi abamanye wa ddadi akanyiho omunda akanteekaho aha rubaraza semunya nkaaho n'ateeka wale mu bbalaza yangira ati fata mu biganza agamba byange kwata mu ngalo zange yashaba n'asaba mpora nkatabiruho mpola ng'atabyetaddeeko aze kunshabira bwe yamala okusaba ati mukyala Ayubu agamba mukyala Ayubu ati roko gende genda hine Ruhanga kyakuza waliwo kukola katonda kyagenda okukola ati nareba nobara sente zikwingana bati labe ng'obala sente nnyingi hata buli oba ezikumwana emitwalo 5 ate nga 5 mitwalo 5 omutima ngira Omutima gwange nti nebuuza. bwenu nkanyowe Ate nze emitwalo 5 ningira mitwalo 5 onka ngira okwikiriza nembeera n'okukkiriza abokuba nkani kubanga mwikiriza nali mukkirizaamu akwata amajuta akwata gampeereza amafuta n'agampa era bwe kuyagampiire yamala okugampa nakwata omuhanda yange ati kwata akafundikizaako kwata akasaanikiza kamu okashuka omudomora y'amaizi okayiwe mu domola ogira y'amazzi otegina eshagama ya yesu gambe nti guno omusaayi gwa yesu nagyetoloza enju yoona wetoloza ennyumba yonna ninkomorora enju yoona sumulula ennyumba omu izina erya mu linnya yesu erya yesu ataziwe garuka waawe namala oddeeyo waka ewuwo niko nakozire
bwentyo bwe nakola nagenda nengenda karugaho 2:17 ngenda kusoma 17 nazayo mukanaga yara ngenda yokka nempulanga kubyakire 20 bwe zatuuka nakusoma 2:25 nkwata omuhanda ngenda nengenda nkwata kafundikizo nenkwata kali akasaanikiza nkashukaho era nenkibawo nga bwe yali andagidde bakanterera amasimu bankubira amasimu kake ganfumura amatu negagala okwasa amatu gange omutima gwanjira kubira katonda engabo ez'amaanyi omutima gwanjira mutima negugamba owaaliyo nasiiba nyo okunkuza kumuteera esimu nintiina n'okutiina ntya abokuba nimmanya nk'omuntu omusabi nateera esimu ninyenda esimu y'omugasho nambya nti konka dadi kuniizira akabanza yambuuza ajja yasooka okumbuuza enju egyo nogenda muzinga ennyumba eyo ogyagala mu sente abisheemu enkarangisa enju nasooka nenangisa ennyumba nahika $15,000 yabiba $15,000 negaana okutundibwa namugira nti dadi neŋŋamba dadi kandi ngenda mu 30 ane njagala $3,000,000 konka bakanga kugamba baagaana okumpa bampe mu 25 bampemu $25,000 ati kale agamba kale atire okokole kinagambye genda okole ekyo kyengambye kuba nteerira amasimu bankubira amasimu mpulira amashemererwa empulira essanyu ngira nti leka muteerere leka amukubire nawe agumizemu ansabire aberezeemu ansabire namuteerira essimu bwe namukubira essimu akangambira ekigambo yaŋŋamba ekigambo ati mukyala Yubu Ayubu ate okwezi mwezi guno kwaheza kwa ogunaagenda okuggwa ati unakangambira okwezi akangira akampa ebiroba ne 2 yangira yangira ati baba ataguzira enju egyo bwe naabanga ennyumba eyo tebagiwuze obusumba nimburuga nja kuva mu busumba nkakwata omuhanda nakwata ekkubo nagaruka omuka enzirayo waka omuntu wagisibire nkani mmanya yali nga yasiba ennyumba atali ngamanyi omwe batali babiri nga soomusi babiri konka eshaaha ya muheru naye essaawa y'oluvannyuma ruhanga akamukwataho mukama n'amukwatako yaraba omubanda abantu n'ayitira mu bantu abalala arukutetema ng'ayuguuma arukuntina nakumpikaho ati okuntuukako bambuza sente zinkwenda oza sente ezinjagala ngamba zenyine zinagambire eŋŋamba ezo ze nagamba dadde nkatamu 25 nateekamu 25 kibanza bampa sente nga lumu bampa sente kubahereze kumpa sente baamala okumpa sente ezo abishemu enkacweka omugongo nawulira omugongo nga gukutuse ahura n'atetema mpulira nga ntandise okuyugumira bakabanza kumpaho $10,000 sooka okumpaako $10,000 konka bishemu muleke mbagambire abooluganda mbagambe kino abantu abakwija bakabasabira abantu abajja wano ne babasabira mukaleka kusiima ne mugaana okwebaza ruhanga bakwateho katonda abakwateko nkahurra okutetema nawulira munsi okutya omushiija wange newarabe namwikiririzamu newankubadde amukiriza konka tindamugambiire saamugamba naye ze namugira nti nomanya nengamba omanyi kali izooba lyo lwakashatu olunaku lwakusatu ntirekanze omusaaruuni bankore ripeya musaaluuni bankole ripeya ninda ebiguru lyakwata ndaba wakuteekire obwe twatandikire n'obuheereza manyi ate nga twatandise obuweereza ntireka ngende bankoreyo ka ripeya ngende leero basobole okubanga balongoosa mu kuviiri kunahikira aha nsonda natuuka ku nsonda y'ennyumba nteerera dadi esimu nenkubira dadde essimu kunamuteerera esimu namukubira essimu ntazo takaza omu saavisi togenda mu saavisi ndiyo ninyija gendi nzija ate okwenjura tiyahikayo enkuba tetuuseeyo nti tinkwenda kukimanya saagala kukimanya ekyo naguma nkuleetera emiziga abeera nga nkuleetera amaziga eyenaku erizoba kankuleetera emiziga olwaleka y'amashemererwa nkuleetera essanyu amaziga ag'essanyu mpangisa omwana wa piki nempangisa piki tandika enjura nekiteera enkuba netukuba eziyanshabire tinkizizuka yansaba sigyaziyukira tinkwenda saagala kuzimanya kuzimanya yantaali piki nanteekako piki yanvuga omu njura nambuga saketi piki eija nenywa miizi ina amaziga aguma eseeramuko naavuga abeerezamu ng'avuga nashanga dadi nensanga daddi wena nkaba ndi amiizi nali nga ndi mazibire ndikutonyoka nga gayiika yampa entebe y'okusitamamu ampa entebe y'okutulamu mugira tinkubasa kusitama emizigo erukundabamu amaziga obwe ate nga kuyangambire sente zibakuza sente kumpeereza zibagenda okumpa nteesa na buroka enteesa ne buloka tinyina okundagambira ibanye sigenda kukigamba mwami nti wange nyina kuha kimu ekikumi nyina okuwa kimu ky'ekkumi ati ngambira buroka neŋŋamba buloka nti nooza kulya zingayo ojja kulya sente meka azingambira naziŋŋamba nti niza kuha ziti nja kukuwa bwesi kunahereze bwe namala naza wibanye nengenda omwami wange namugambira omuhendo gwa buroka mugamba omuwendo gwa buloka mbaliireho kimu ekikumi kya dadi nziyeko kimu ky'ekkumi kya
kubuuza Daddy azamugambira era ne nti mugamba babuloka n'obamanya buloko bamanyi wootamuhire sente ze oba tomuwadde sente nakulumba mu nju ne bw'olina n'abwakira newankubadde ng'okulota nti nakutematema akutema akwata kimwe kikumi kyanje kwata kimu ati kyekumi buloka muhe sente ze buloka ne sente ze kunizira omumisho ga Daddy najja mu maaso ga Daddy bakaba bampiireho miliyoni 10 baali bampaddeko miliyoni 10 asigiire 15 asigadde miliyoni 15 bampiire okwezi kumwe n'ecweka badde omwezi gumu n'ekitundu kuzimpeereza okusasula zonna kunashikire omumisho ga Dada ate nki maaso ga Daddy ate apaana n'agamba nedda biine kuha sente zaawe zonna balina okuzikuwa ati bampa majuta mpa amafuta ago nimanye ekyama ekiri omu majuta manye ekyama ekiri mu mafuta yagarika yaganshika omu ngalo addamu n'aganjiwa mu ngalo yanshabira ansabira atiireko bakuhe sente zaawe genda bakuwe sente zo ababire bariyo nibaza kumara kwezi kumwe abaali bagenda n'ecweka kumala mwezi gumu n'ekitundu kunarugire wa Daddy bwe nava ewa Daddy esimu kangiswikingire simu ofu nali ngigyeko nsherekire omu kaveera nga ngitadde mu kaveera obutasiisikana n'enjura erimu okwononeka konko olw'enkuba wayiga ekarema ate waayiga byagaana ekarema kuguzibwa yagaana okutundibwa kunakira omuka bwe natuuka ewaka kunatiireho esimu bwe nassaako essimu ngashangaho hukodde sangaho zitakumanya hukodeze simanyi banteerera amasimu bankubira nyabo amasimu nja tukuhe sente zaawe nyabo jangu tukuwe sente zo sitaka tuleetera obuzibu tezituleetera bizibu zoona bazimpa zonna neze bazinsasula ekitiinisa ninkigaruza ekitiibwa mukama nkiddiza Mukama yesu asiimwe abishemu obujulizi bwange ninsiima ruhanga owanyihira omba nabbi b'ebishuba neebaza Katonda eyanzigye mu bannabbi b'obulimba ninsiima ruhanga owanyihira omba fumu Katonda eyanzigye mu basamizi ninsiima ruhanga owanyakiiza omushana ogwo neebaza gunareebye Katonda eyanjagiza ekitangaala ekyo kye nalaba nyekiro ekiro obwo nibwo bwabulya obujulizi bwange badde bujulizi bwange ninsiima ruhanga owaguriza enju yange neebaza Katonda eyatunda ennyumba nsiima yange ruhanga owajunira ibanye neebaza Katonda eyalokola omwami wange esande ehwirabira zitamira aho wiisi ewedde yadde atudde awo tukumanya oba bakabanjulira omushumba owarugire simanyi rugaga bwe babanjulira omusumba Akabasamira awo. yali atudde awo mu ntebe z'abasumba hatabishemu obwo nibwo obujulizi bwange abooluganda obwo bujulizi bwange kumbire mbyamira ekiro adde neebasa ekiro natunga ekirooto nenfuna ekirooto untungire ekirooto nafunye ekirooto ruhanga yagamba nanye Katonda yayogedde nange yangira ngu nyowe mbire ninde bandi na pasta musinzi nadde ndaba nga ndina omusumba mukinzi ayina ecupa y'amajuta ng'alina ekipa y'amafuta ruhanga yagamba nanye Katonda n'ayogera nange ndonde ensigo noona ensigo y'emitwalo 10 y'emitwalo 10 ngikwate kwate emitwalo 10 ngihe yonka ensigo kiweyonga ensigo batwe bansiiga amajuta asiiga ruhanga amafuta agira buri muntu weena omuntu yenna oraba ayina emiguhe yamukomire yaremire yamusiba kwarakwata emitwalo 10 anakwata egyo emitwalo yasiga omumisho gw'omuheereza n'asiga mumuweereza akamusiga amajuta ago namusiiga akamushabira amafuta ago n'amusabira ekibira kimukomere kyona kyadde nikiza ekimusiba kurugaho ekigenda kubanga kikutuka